وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Wanama washilizi watukufu waherezi wa Facebook ikayao ngamjihundrao hondani mwe Komor, nana njimjihundrao wonze mwe Komor, salama na amani na zimwendeleni. Kabla rahane jandisa darsa ya hatu ya lelo ngamrengweshwa bahashinu ni vehe wa mhono watanga wahangu hosoni mwaze fami zahe mwana nyasi Mahamudu Mhaji wa Shimoroni ikayao hadzihwa wa usiku wa lelo nambie ze fami zahahe ya ukaya ngamwanyiso zenroso ze dulori wa mojanao na Mwenyezi Mungu ngujumrehemu ya mlaze wema. Mwenyezi Mungu yajalie sirabaki yarinike umri mle rahanaye yarinike na mwiso mwema biidhnillahil karim. Ya baba hangarnji yao haruma edarasa ya hatu ya lelo. Edarasa ya hatu ya lelo ngio na suje mbili. Suje handani ana mnaje mruya ka uzungu wa mwana hakati paro ifanya shambesenga wandu ikayao kwa jailewa ngamrejezo. Ana mnaje mruya jo uzungu wa mwana hahe de mwana ikayao kajabaliri, de mwana ikayao kajabaliri. Ana mnaje ya humzungua shelenyi wazaza hatu haunyi wa baba hatu ikaunga nyihoma lahoni ahanzari hifadhi o wana nema zetwani nema sahiri nema tso ya peu neze husuda za peu ya uhifadhi ye mwana yongiyo muhimu hakanga mjokaya o wana yode fituri ya maudu ya hatu eke mwana haju hamwema insha Allah ngarijoka wema. Eke mwana haju hanai ya ngarijoka harumatabu sonsipia haizo ngani mwene soni hanzia ikayao zonyangu hanzia kayao kuna ukana besoin ya mwambia bofu amwanzo jenu zungulie mwana ngojojua wewe mzazi kayao ngo amini ya ke Qur'ani yodalao wewe mbaba ikao ngo amini ke Qur'ani yodalao wewe mzazi hau mbaba ikao ngamswalie zo swala nsanu za usiku ngam amini kango doshinda uzifanye watsina uziro hata handa ningo rengo ye mwana baada wewe mzaze ngawe na udhu hauwewe mbaba hautie nia ya ukaya ngamzunguo ye mwana hangu ye nia de namna hiyo dukaya ngamzunguo ye mwana hangu. Mwenyezi Mungu ya mhifadhi na maksu ya peu ya mhifadhi na husuda ya mhifadhi na majini ya mhifadhi na masahiri ngomhotsi wakati ula na mwishiano mrati jomba bofu yebala ya jonsa suala hasibabu ndazinu njoka uzamba bana hakazo tsinziru ntina humjibu zo tsinziru hata mruna tsoishiando yake tranquili ya ishilendo izonu mimi na bao nsurongoa shiarabu nsurongoa shizungu nsurongoa shibushi nsurongoa shingereza nsurongoa shishinua shanga mrongo helugha ya kihatu yani ngamrongo elugha ya Shikomoro
ili hindi wala nsurungo wa hafijo shanga mrongo hataratibu namna boko haini ujonishilia haji concentre ngujoshinda yaelewa ngorengo ye mwana umhensi hominduni haho wandise usoma ye surati al-Fatiha dainurambao alhamdu nyonsi pia haina mrudo so ato watu swali watu josome Fatiha gawajua uhisoma ndo na uko swali fakadhalika waswalio ngosomwe surati al-Fatiha dainurambao alhamdu ngoisomo kadondraro kutisoma kadozinji kadondraro basi haini kado nzima ujohisoma ngovuzio la mwana hata zikadondaro eyadunga yabo ngosomo ayatul kursi si wenji si huijua huisoma ngoisomo kado nzima yabona mwangalie ngoisomo kado nzima ayatul kursi ngotoisoma kado nzima kutuisoma kado zinji eyadunga yabo ngosomo zekul qul huwallahu ahad ngoisomo kado nzima usome qul a'udhu bi rabbil falaq ngoisomo kado ndaru qul a'udhu bi rabbin nasi wisome kado ndaru uvuzie ola mwana umumbele bahi kabu Mwenyezi Mungu na hifadhi mwana woi na mato na husuda na masahiri na majini yabona mwangalie eske ngabo zero harumaze ngo hizo kabati zero haina mndu wanzo ya hifadhi mwana yenjema tsido kabala husomo kado nzima yani lelobo wafanya ya joka aula wallahi yenjema deka haina usiku ngotozungua ya mwana eka hushindi haina usiku hakaba nusonsi pia reroha yaketsonza kahari vala mtsojizungu walelo basi eka hushindi hutojodo jizungu wa haina usiku ili ujihifadhi nezendongo hizo zonse pia yabonga mwangalia ukaya zendongo zo tsinziro zendongo zonyango ndondondo simwambia nindo ekaya ngozunguo mwana ikayao kajabalighi kabati uziro hata wewe umzungu wao rekanda we mbaba rekanda we mzazi ngotiyonia ya ukaya nga mzunguo mwana hangu wakati ula ngukano udhu umhensi hominduni ekanga uwa mhanso minduni umhensi ekae mwanange wo bahara ngojombahara umuhimu eke mwana kajabalighi wakati ula ngomsomeo surati al-Fatiha ngoisomo kadondaru haini kado nzima ujosoma umvuzie ekahusa hutimizi ze kadondaru wakati ula usome ayatul kursi ngoisomo kado nzima wakati ula tena usome qul huwallahu uisome kado nzima qul a'udhu bi rabbil falaq ngoisomo kadondaru qul a'udhu bi rabbin nasi uisome kadondaru uvuzie ye mwana iyo denzie ya handani enzie ya vili ngojojua urenge maji ikayao ngajotosha ye mwana ya ele maji marahafu wakati ula usomezi nunazivumbua bana udovuzia harumwa ye maji eka hutimizi eka hushindi humnike mbabi titi yanu eyasaya umieze yabo deja huhisa uzungua mwana haho na Mwenyezi Mungu ujo mhifadhi eka hushindi udozifanya haina usiku haini siku ya raru haina mfumo de namna wewe ujoshinda udofanya ili ya uhifadhi ya mwana ba insha Allah ngomjuhunda manfa ya Qur'ani na ngajo hifadhi wana hatu biidhnillahil karim yabonga mwangaliao kabati uziro kabati na kabati dalao jema la uzungu wa mwana hamade kaya wewe mbaba hau wewe mzazi wa mzaya do mfanyiliao hakamjokaya ngojokana yurumbi haku ngojokana santima haku ngojokana kawede mwana haho ndizendongo kasi tsinziro uzifanyilie ye mwana rahana na mrumraji yabo tsatsi mwelezani opande huo
abahangari nji yao haruma upande wa bili ngamjua ukaya ngasi haruma ulemengu ulo mziro ngabwikaya ukatuhanza wajusa imatso waone mwana nyao ngaboze kuplu ikayao heni ya roha hodahoni emzima ngumenase ya ukaya bahengo joniona bakuna ulola ngotsojo bakiabo hau kuna ulolwa ngotsojo bakiabo haina mndungu menase mwananya haulelo mrumme waye hodahoni katsu kanazila mvu obahana kanza njile ndaba amanzo njilie owanru wa umeika yao yohumkinishiha ngebonze ngena yehuba ya hahe nemrumshahe sheka hawasuli hodahoni hanzaya la lewazima nemrumshahe zila mvu kazitu parihana kazido parihana kawatsubira mempa yani minuti nzima hau sekondi yani basi hata ngamjohun samihi kaya ti bon parce que mwanzo nifanya hata mshinde mwelewe hata ula mrumme yani shila shombo kaya uyo ushirumia hosonimwa ula mrumshahahe yani katsushinda yani yedo mwaswili ngutso yani mrajwa bahinde hata yedo mkurubia yani ye embahindu ya haheila kaitsushinda ya nyongoha ngetsingo ubeza isihi nabo ijumkinishi haukaya ho winjini ya umasahiri dia hunrao mwana mmeola shakabla heze ndongo hizo kamrunge na zendongo hizo ndongo handa ninjo humkonsei do henda hosonimwe ma docteur kema docteuri kwa tsuo na hata ndongo kawajahundriha hata solution wakati ula dunjia haruma ya tibbi nabawi yani malalao prophetique ya ukaya yafanyiliwa haizo iyo ndiyo ikaya onga mjoshinda nimsaidieni nimwambieni namna ya ufanya haina mrika yao ngujihunro ukaya ngena ndongo hamandizo hasatan sisi wanraume hakau uwade ikayao ngaujirio uwade uo ngaujirio harma famizinji hata yohumkinishiha ya mwanamme waye ngena zendongo hizo sha hauona haya kana usubuti ya zambi ya mru iyo siri ya hahe ne mrumshaha mrumshahi humkinishiha ngumsikinio ilia hunde solution mfano ni uto wao haka uzomba hadi ikawa ngazijirio imma ngazijirio hasibabu nzia za kimasahiri imma ila sante o sante ya hahe kaitsinjema shekazi jiri hasibabu ndongo za masahiri ngarjuhum nikani le dalao eheli ya ufanya ndongo ya handani amnikoni le dalao ngondo warenge 1 kilo ya njizi ya nyoshi asli original ikayao keja melange wa hata na bahindu njizi njema amndo na shiendo njizi njema deka huparisa ye miel de cidre yani cidre da inurambao jujubier yani miel de jujubier huparisa njiziyo ijoka njema haku haukaya yonjizi kayao naturel mais yo fandi shaitikan li rahane sui hayaha hakaya na boîte kaya wambese hajola ban hestilo wakati hunu Marseille wala boulevard national harma ikawro harma metro national harma librairie lo karibu bala yabo na bokale hena mnain ikaw hata kajaja yofa 70 euros parce que ngwa jua we valeur ya he miel de cidre nyondo kayo mwende maka
amesurka enjizio wakati yohuziwa iho ikau yo mieli ya Yemen ye origine ya hao Yemen haizo ngetsaha utsahe ye miel de cidre mratsende harenge ye njizi ya Komor hakayotsoka hamamtuzi dokazaja huono waitingo ezabili Komori ngabo trafiki zinjizi hundi hao banu hata hunu ngabo mahalaika oze njizizo ngazi trafiki wao shado ufanya hata uhunde ye miel de cidre ni wandu wa starabu ngamjujua mwitsahe sur Amazon yani miel de cidre Yemen ngokazo namna yo miel de cidre Yemen yani ya 1 kilo 1 kilo ngojo angalia ye prix ngojo iparisa ekai huwaswili au huiparisa engofanyo ngondo watsahe inurambao zile zidu ishode shikomori shahe shiarabu yopara habatu sauda ya shizungu yopara grain de nigel yatahaniwa de yatahaniwa ya utijoparisa yatahaniwa ngujojwa ya itahani ya iti harma mulinex ya itahani ya ituje alafu nganzo utsahe 100 gram ya hezile zidu 100 gram ya zile zidu alafu wende wa melange na 1 kilo ya miel de cidre Yemen miel de cidre Yemen ngo melange ndondondo uholele harmu bati melange ndron ekahusa hu melange ngo joukensi urengele batilla ukaze fungwe malomo ya haho ne hanywa ani hanywa aho ne le batilla usome ye suratul Fatiha dainura mbao alhamdu ngo isomo kadum fukare ndona ishiendo ngo isomo kadum fukare 7 fois ngo isomo kadum fukare haini kado nzima udosoma ngovuzi obala ekahusa hutimizi ngo ujosome alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab ngo isomo tsena kado mfukare 7 fois ekahusa husomo c'est 7 fois wakati ula ngo ujo usome ze qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas ngo zisomo tena 3 fois qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas nguvu zio haruma ebatila ikao humelange ye grain de nigel nenjizi ya miel de cidre Yemen katula uhensi wakatula utsahemru au wewe ujizungua ngosomoze aya za ujizungua ngojojua usome ya suratul Fatiha bahi ya ukanga mtweni ya kanga mjizunguo hausoma ya suratul Fatiha ya usome alhamdu uisome kadomengo mine au kadomengo mitsade namna ujoshinda hakaini wakati ujosoma kado zinji yabo wewe ngotiyonvule dalao kanga una aya za saya ujosoma ye ayatul kursi amana rasulu ze aya za mwando za suratul Baqara yani usome bala ujibihize ekahusa husomo wakatula uje usome ze ayatu ibtalu sihr ikauti parumwambia nizo banu haruma darasa atambesenga mjozi parisa ekaruma ze darasa razifanya ngozi somo ze ayatu ibtalu sihr ya jukanjeme kahuzisomele haruma maji urenge majiala uyele ngo wakati ula uje udorenge njizila weirumia shango irumio 3 fois par jour ngetsaha uirumie muda wa mwezi wa kamili
3 fois par jour nganzo levo tasi ulevo mtsana ule novo masihu okatujoka hula sandai ekahuju habo tasi ikeyo de mbahinru ya handani injia o haruma eziungo za haho urenge sutu la kiasi ure bismillah mru mélanger tena paske yomkinishe zile zidu zila zihe ambavi woju la fueti yango ju mélange ndondondo wakati ula urenge le sutubala ure bismillah ule ekahuli uzie utsilemba hindu muda wa ilera hauzilera zili panda 1 heure ou 2 heures utsilemba hindu utsirenge petit déjeuner mpaka wabiri zilera zili hauilera idzima. Pourquoi ilile dalao lifanye hazi haruma eziungo za hao baho hanza ha Mwenyezi Mungu biidhnillahi alkarim na uka Mwenyezi Mungu weide mwinyi ubonesa weide mwinyi utia wade weide mwinyi ubonesa uo yanzao elera yanzao o wakati yanzao ho hanza ha Mungu ba idhnillah wemrikaunga wena tabu hamandizo ngojo hundra wo unono biidhnillahi alkarim ni wanashwa hatuika yao mlolwa mjuao zesiri za huando mahanyu ikaya ujumkinishiha ukaya ngwahunda nao na tabu hamandizo mwamene hata wajitahe zeswiha za hao nana nyi wando mekaunga mjijuao ya ukaya nganyi haruma tabu hamandizo insha Allah Mwenyezi Mungu najalie ritsi hundani na tabu hamandizo ya utinizo ya tiziparise ya ulonizo Mwenyezi Mungu ya mbonese biidhnillahi alkarim wakati ula mwamene ili wafanye le dalaunga mwangalia le dalau lo tiziro lo kuna kaula gara matazila shango jojua ujifanyilie. Par contre ya ulona harara ya ukayambe seye kana ujua ya some ya ulona harara ukambese kana ujua ya some hauwe babale njizi ya mjoshidani parisendaho ngujojua ya tahemrika uham amini ikayao kweli ham amini ya ukaya emruwe kana utowa siri ya ha emruwe kweli ngujojua ya some zenongo zenu yani ili emruola yajia hunde unono hahanza ha Mwenyezi Mungu ngujojua ya amini ili yamfanyilie ngujojua ya amini ili yamfanyilie isaile mruola yaje ya renge ya durumia edamna yeye ya johambilo kaya nganzo irumie lera fulani nyondo kaya par exemple ngamfanyo hazi ikawa ijomkinishe habo msana ikekuili kushindi wahala he hazi mala ni ulio jomkinishe hao ukane utahimna hindi ni mtiti utie urengele sutu wala utie wala ubalie ndio wahensi haukahono kange johu derange abongo jojua urumie wotasiru urumie nobo masihu shajo kanjema dekaya ngorumio ndaru 3 jours ani ngorumie kadondaru wotasi wo mtsana wo masihu la foule dalao nganzoli continue pendant 1 mois baho hanza hamungu bi idhnillahi alkarim nezemvuza Mwenyezi Mungu na uka Mwenyezi Mungu yediamba kai Qur'ani yodalao ngujuhunda wo unono yeswiha ya haho ngejo rejei ye transmission ngejo kana zemfunsindivu yani urejei ukiharuma amani biidhnillahi alkarim shahama deheli na mwambiani kama nadamu ngemwade ye ndongo ya handani yabidi yaifanye dohenda hosonimwa ema tabibu dohenda hosonimwa ema doktori mratsi hensi ukaya ngutswero swa shehito yanu masahiri linuzito la ekayangi shona yi yani hufanya zenongozo nsipi yani hule malalao nganzo wendo chez le médecin ili wende wafanlwa kontroli wangaliwa hakaya ngabo error zinje zijiriyo ngono mru hende hasomeliwa hata haina fundi ulo duniani banungurengwa hatsunda bala somo hata awazaja abofu kabati zikirio kabati ngalia rirenge mafundi hata c'est normal
na weka udonza uziso wenji ngwambu kawa ni ukweli nje ndana na doktori wala karja fanya zane lizo nsipia nekaya mwanadamu ihundi haukaya ila mikrobu dia msababisha ze problemu zila sinaka ujansome Qur'ani wala hata ni hutie vitamini hau nitoe mikrobu ila sha ema doktor wala doa juhuja wahambi kaze ndongo pia zifanyiwa ze skaneri ze iremu ze tijini pia zifanyiwa kawatsombi hata solution ya wakati ula wakati wanroko uja waono mafundi ma specialist ikaungwa juwao ze ndongo zinu eheli ufanya ili wasaidie wazifanye wasaidie mruola ya hunde wa unono insha Allah haizo mria si neglige hakanga mjuwao kaya gasi harma ulemengu wapeo haina mru ya juhabo tasingu tsoteni ya kale lo ifo fulani ni mpoche hitwa iswe fulani ni mtengamani ifo fulani ni mteharma hasara ifo fulani ya kejao ifo ya keja no le dukalla ya likaza langal juhanga mienswabili no le hali garia libai hulala no bali la mtu fanya aksida wala nipeuza sazanjia harma ngabo wa deplaceo werenga avion wenda haruma nti ili wende wafanye masahiri yabona mwangalie mwanadamu ya deplace ya tinzabie yenda wajiri loteli ili yende hufanyilie masahiri uonge kapablo kaya haini ndongo hajo hata dusubuta hutine sumu na zendongo hizo ngazijirio ngabo waliyo ngabo wandu washe kaungwa zifanya ngabo wanrome kaungwa zifanya ngabo wanrome kaungwa fanyao zendongo hizo haizo Mwenyezi Mungu jorijalia ze imani za hatu zirejei Mwenyezi Mungu yarirahatse mio ya hatu Mwenyezi Mungu yaritukuze duniani bana na heni mrikao haparofanya ndongo hamanizo yatsahe istighfara husema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hafanya sihri ne mrunge na muende yalito bahanu yalitia no ilie mwana nyatsangamia hakayanga wedhwa mana mwana nyuho hangamia hasibabu dele sihri la wallahi maudu tsakiyama ngujuhimisiwa humdu mzima zanje mazaha hujukanizo zinikiwa ye mruola wa mdhulumu izono ngikao ngazijirio haruma zensiza ulemengu pia abantu tisharti komori vanu hatu wananyasi wahindi wala uyafanya mayahudi pia wofanya zenongozini masahirianu pia yofanya haizo narji hifadhi wana na haina mrika yao ngeharuma tabu khaswatan sisi wanraume ngeharuma tabu hamandizo ya veze ya jitapilie rahaijarenga muda mwinji halisi wala ngabo mwanamsho hatutsoi ngwambukaya ngusufre haku haruma ye macho wala hafanya zendongozo nsipia yomkinishiha kangabo masahia kabanu harumwe masahiriano banu ihakalite yode heli boko wanadamu wa hakalite masahiriala hakalite ngabo sihiri kaulifanyiwa yemruola ya lawe duniani ngabo siria mruola natsoka mwade yemruola ya tsiparokana ndongo zahe mruola yani izo kalite za masahiri ngabo koyo tsoja yakahansi oda honi hula tsoka jumoto tabisha mruola tsiparona ladha duniani bana yatsoka haruma nroso yake haruma taabu izo pia ya umasahiri yafanywa na banu ngabo ikaya ongwa yafanyao ili wahunde mahaba hamade heli na mwambiani ya masahiri yao ya kauha yaja ya menye ya mruola wamfanyilia ili ya hunde mahaba husoni mwa yani ya kauha ya mtia wade ya menye vya ikawewe mrumshe hufanyilia ya mrumaha ili uhunde mahaba masahiri yala yende hata ya mtoa zemvu za ukaye mruola ya hukurubie izono ngukozo humkinishiha izono ngukonga zimkinishiha haizo nari Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bazendo ngo izo ngazijirio zendo ngo izo ngazijirio malahoni hatu ngazijirio mahala pia masahiri pia ezabilina kanza neshali Zimbabwe wananyasi mafootballeur khaswatan wa Komor
ikawa kaujulu akaujura mpira wandu wao na wafanye jitihadi ndondo wafanye waswali hakuna ujiprotege hakuna ufanyiliwa zerukia haku pourquoi hakaya ka par exemple rijuo kaya ya kipu ya selea mfano angwa raunda ona kipu fulani na harma kipu ya selea majoueur mahodari fulani na fulani yawe kipu adversaire ngwenda hahe mgange wamnike madzina ya hema joueur wala ili afanye ndongo ngabo wakukoze mindu ngabo ani yawangalia ze machizire wa Komori ngoleo kipu nzima ikaongera machizi nyingi yonyi hodare majoueur wa hao majoueur wala pia watilo harmanyi bao mabao wafanywa malalao hata malalao yayo aba habaiko wapashi aba hadi yafanya uze hazi ya udetruizo wandu wala haizo izonongo kayao rizienshi haruma zekipu za umijini hatu wahuishia wandu wande walala ngarlalo mazamoni wanikwa zinu ngabo wakuhambilo kaya subhanallah mjukani bahindu ya hatwari ngabo wakorin kwa hata zinyama mlwa na mzirwari hata zife oli ya ukambilo wazitinze na mzirwari hata zife yonziro ngabo wandu wando wafanya nyigangi wallahi billahi wawambe mbe hawatsimbi ngama wasisimbe kamili na muo yani izonongo kaunga zifanywa hauhende huni kwamba hindu ano nganzondo waitie haruma kaburi ikaule kaburi lilo kuna uli juwe mwenyilo yani ngotso isisaba la ubaya yani ya umasahiri ya peo masahiri yao pia yafanyiwa Wakomori wenji wabambo ni mazetwani ikao watoloze imani wafanya ndongo hamanizo sha Mwenyezi Mungu jua samihi hanza haya insha Allah wakauzifanya haujinga Mwenyezi Mungu jua wasamihi na ika kwa jafa na wabeze wastaghfiru rangu dabaha husoni mwa Mwenyezi Mungu haizo naridoria za ndongo za masari mratsidamba ai yo mafiti si mafiti wallahi ngai kama fiti mtume wa hatu kajajo fanyiliwao ya mdhuru ekatide malaika wakahuja wamsomele wardi wa mambio bahanu nemru ya yafanya ya huyo avertissement rakahonesi woka zinonongo ikao ngazi fanyi hao ngazi na tena zo dhuru haizo narji hifadhi narji protege khasatan subhanallah ntueshele ya hadisi lelo mjomba hangu mwananya wa mama hangu gujo samihe kanga ngamombo hadisi vanu hatsola Komori haja hala Komori haja hala kufanya mashuhuli harejei habalale gari lahe lende liremwa karjabira mfumo hatoa 2000 euro ya ulekeza legari bahijuzi mshele wajana hatsoli hansi dobo hahe dwa ngal legari lokal na urumishi hatsenali waparwa hindini kaujarenge legari ibe hela kasi hajuhabo tasi hahundo mdu wahe uzimi hata yeshaya ngabo hata kana kahanda hazina mwangalie ichojo mkinishi haka yuhusuda haulo sihri haulo dzitso yode mana boko si wa Komori wa siderujitsashi yauze ajali haka oli ya utsatsaza zendrongoye valeur ulonio si hanza ronese ka fulani ala fait conséquence ya hija wallahi kweli ngondo hutoa mapesa menji mfano honesa kamide na lola hayada wallahi matso yako wanadamu waloba la wonsipia wahuremele dzito lijali husisi kaburini kuja hunda unonote na hata ujawula wa duniani mfano yabona mwangalie oli ya ukaya ujihifadhi bai kwangu dukanda watuwe menji ule hudiwaza uka abantu mrudo ujiprotege na nsomeze duwanji hifadhi ne matsohini wakati nrengeze swala ndozi swali regulierement wale
shaa usiku ya hema shughuli wodo usiku ridiwa za orto uvumbwa Mwenyezi Mungu wodo usiku ruto uswali wodo usiku ya bibi harusi ya vaya unai wodo usiku ya remauze bizuza hule mengu pia yani alafu wandu wacha harumwa shughuli wenji wokwa swali alafu ngea hakika ngojuka protege hana mnaji ematwe huwa nadamu wajabala pia wandu wajabala pia wotisa waheni mrukana utokana roho njema nawe aweka wewe mwanadamu ufanye zendongo kuja jiprotege kuja tsona ka anze swala na nzirenge usiku wa leo nziswali ndo nikane udhu harumwezi ngoza hangu nisomeze dua za ujiprotege basi wallahi ka ujudhuru ilo ni mbandongo na to suppose ka hutotawaza bai kwa kuja somesha utotawaza tena mtawazo ndo hena udhu hurengwa garanti ya haina mru ya roha na udhu bahi haina upuzi wa hahe ngobirili wao ni daika ya bunsuo na yemrujo hufangilia ndongo haudito lihuwa swidi haiso na doji hifadhi riksioneze nongo zinu za mzaha ba wallahi ngabo wanadamu ikayao wahisa wanjia makaburini mtume la yantiqani alhawa mtume kadorongo wa ndongo za upotefu in huwa illa wahyu yuha shahini ndongo ya zirongo wa ozilaha nikiwa wahi yodi manaba narji hifadhi ngabondware mwamatso zendola za hauzi tsambalia ngabondware mwamatso ikayao basi sefini warende wafanyi hambade hata waruha duniani ngabware mwamatso owana pia wangamia watu wa maprizo iho ngabware mwamatso na husuda na njokaino bahindu ya peo idetruize familia kamili haizo narji hifadhi banu kosoma zedu wa hifadhi zote zinji banu gatsingo ujita na hindini zote zinji hata do amini ya uke Qur'ani niyo shifa urengeze swala udozi swali uhenzi tumakala ilandongo ya betizi uswalize swala normali usomeze dua za ujihifadhi kakutujo tuseme alhamdu bah sukazeneze kul huwallahu uvuzie ujiba har mwezi nguzabu Mwenyezi Mungu usome atul kursi kakutujua sasa tusome atul kursi bah urohe Mwenyezi Mungu ni hifadhi nematso ya wanadamu ne masahiri ne majini ne ze husuda na ne majini wa Mwenyezi Mungu ni hifadhi nematso ya hao neze ujione ngojuka haruma amani shaizo zonti pia ngarzidi wazao kabati ulo na haja nizo jana sila haruma shughuli ora timizi sija zangu sija haruma dahula manzani wangu raka hadisi emdomsha haji prepare hakahoenda haruma okumbi iliwonde wa zine hayasa havaya zengo zahe masha Allah haji sitiri Mwenyezi Mungu hanika hikma simwambia ukaya ebanu huswali elanswiri hora ai nja swali na bala hala wayaro hetsamba vala hata ukumbira hako jandisiwa ngojuwahi uswali elanswiri Mwenyezi Mungu hajalia kaya womru mshikayao yo kubali conseil womru shikayo yungujuo ye dini kajaona kabala hata makiaji habeze hatowe makiaji yala hahemi hauswali nge haka uroha yende haruma okumbi wende wazine hayasa ya hao ya wangalia wangabika yao usikuwa jana mfano ze swala ziwa pia na yotsi hoja ujoka uyambia Mwenyezi Mungu kabanutila ukumbi ni demana na tuswali owenjini baikwa waj hata hotoiliwa ngwa hundu hindi walembele emindui lemewa hezen kabwa wazibamba wakahula wajidisi hata ujangwa joa lemevu ngabo kawo ijomu kinishakata kwa tushinda hata watoe ilarangu watoe majifiri mndungu jivuri za halala wala halafu ya wangalia mwanadamu hamanduo ekado nzare ngwe roho wala ya hundi hiyo kazi swala zimbiri zonsi pia haiso haini wakati ujoka handa haruma nsawo handani tia
harumwe roho ya haho harumwe akili ya haho kaa vanunga bomba hindu ilo priorite yo de swala swala ngiyo très important yo de mbahindu ya handani ujoka huzisiwa ze action za mwando ujo huzisiwa zo ho kabrini de swala yinde mbahindu ikaya kuja samihilwa baikwanga we mwade kwambilo swali badike akili kaitsi hozeloni sheke akili ngiyo hufuo pande ngojojo swali kabati hata ruhusa wa mlakeke kuswali badikanga udanle koma hao mwanadamu ajuhamu yawe swala inu très important inu mengoni mwaze action Mwenyezi Mungu akojiwanizo osonimwa mwanadamu kanguzifanya haizo narkani jitihadi ya swala hakai swala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ya swala inu yohanzo huzia na ndongo ombi haku ngejuhu protege na ndongo zinji we swali ngotujo hale manza bala uombelo wana ha ngotujo uomba Mwenyezi Mungu bo Mwenyezi Mungu ya maisha nilo nao ya anu maziro unisahilishe ni hunde maisha jukamanga yani ndongo zinjika yao ya swala ya uhifadhi mwanadamu haizo ekangarenga uze swala na uomba ze dua Mwenyezi Mungu jori hifadhi na ndongo hamandazini simweleza nindo darsa lelo ikaya ze sujezi kambili de heli ya uzungua mwana ni mwana mmeka yao ngukobonze mfano mwana mme ya lola ukobonze wakati ngukano huba ni mruma hahe shaye jahoda honi hado mtsengelea imba hindu ya hila ketsushinda ya tene ekaido tene haushashi sambaye namna bidi mru yafanye handani dohenda hahema doktori ikaze ndongo kwa tsona hata mbandongo wakati ula uje ufanye le dalao la hitubi nabawi simweleza nindo enamna ya kuifanya ba insha Allahu Mwenyezi Mungu ngujo rinika wa unono haini mrika yao ngena uwade hamanduo biidhnillahi alkarim le dalao nalitoa banu inuka iti oblige ya ukaya sharti kimrunge mwade hamandizo shango jojua urumie baho wewe mwanadamu ikayao kutsimwade shango tsaho ukane active yani ukane mvu ukane ngojojo dorome hakanga mjua ukaya njizi ya nyoshi na zile zidu ye njizi vumbulo harama Qur'ani ye zile zidu iyo harama za hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallama hamba ukaya habati sauda dawaun likulli da'in habati sauda zile zidu zoda lao na haini wade onsipia illa almaut badi wade wahufa shayubonesa bade zinji haizo mbatsentu kabala mpaka demri atukamade ngojojua udozirumia insha Allah ngojohunda wa unono eka kuja hunda izo insha Allah ngojozi Paris enjizanyo shiyongo jui Paris shati mwambia nindo kaya yenjema deka hutsaha inu miel de cidre Yemen mru ujui Parisa hunu Marseille ngio khasatan vala metro national harme boulevard national devant ya he kausaula wa harme metro uheyabo juu weuzisaye librairie ya Kiarabu en face kayaora hawaja wasule poste e librairie ya Kiarabu ilo yabo ngujui Parisa e miel de cidre Yemen simweleza nindo kaya mnabati he namna yino mbesa testilo nyungi mkuu wala tabole bati lokali jaya uhuza 70 euro sha yokairi ujangalie rahana ekaya ngawe mwade yabo kairi haini ulona wade hamanduwo Mwenyezi Mungu jumba unono Mwenyezi Mungu mbene nchida yambene nezemvu insha Allah ya rabbal alamin haizo eka Mwenyezi Mungu harhansina mu garchuhu jajerim kenizasa ya za khairi biidhnillahi alkarim na Mwenyezi Mungu jornika zemvu yarinike ne akli ititawe shaike hozeloni insha Allah yarinike na biswara njema rjerdo mnikani za khairi biidhnillahi alkarim ikaunga zijori fai sonsipia insha Allah haizo nsumrengano wakati wa hanyu
ontipia haukanga mjoka ya maudu hazi walona zihazi na Mwenyezi Mungu jua bariki haramo zihazi hizo o watu na Mwenyezi Mungu ajia wanike biidhnillahil karim rtsidiwaze hodombele na njema insha Allah. Mwenyezi Mungu jalie iraisi mzamani wa daula ya Komor fundi watu mtukufu mnadhifu mjamalifu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi. Mwenyezi Mungu jalie yatolo haraka biidhnillahil karim. Mwenyezi Mungu mnike swiha njema. Mwenyezi Mungu jalie yende ya trete yakubaliwa yende ya trete insha Allah. Rairo wananyeka yao wafungwa hanzia za udhulma. Mwenyezi Mungu jalie wanduikao wa wafungu haupeu ya Rabbi. Mwenyezi Mungu jalie wandu wao warejeze roho za hao zikehezeleni wajue kaya wa mwanadamu shashinitsi nyama. Mwenyezi Mungu jalie wandu wao ekakwa na ubona Mwenyezi Mungu wasunzuse shekangwa jobona. Mwenyezi Mungu wabariki biidhnillahil karim. Karna ujua riwombembi hahombele ya mdu fulani bahini wakati zijohenjeza wasiderjo sufra siderjo tabi shangarjo waombelea njema ili washanji insha Allah wafanye njema uhanza kama wabenza haizonga ni mbushirioni masihu ya khairi masihu ya baraka masihu kayao relala hunrabo tasiri hunre njema zijori jibia biidhnillahil karim. Mwenyezi Mungu hifadhi wandu walio harmashisi wa shamaore rangoa maore wao rangoa jeni insha Allah wahifadhi no wizi ulio maore na haini mwizi uloiho ikawa kana ubona bo Mwenyezi Mungu ya mwizi wo msunzuse shaye ujobona ya Rabbi. Mwenyezi Mungu ajale yabone sharti waombeleka na wenjeze bayu khatwari ngarjo hibiwa pia yabo ngarjo kaharuma ukhatwarifu. Mwenyezi Mungu hifadhi na nemasiwa ya dunga utoweze taabu zilio kwa masiwani biidhnillahil karim. Mwenyezi Mungu jalie maisha maziro yaliyo kwa masiwani ya rohe ya kemangu hakati shahadisi na yongio confirme ya ukaya kilo ya nsohole ya basmati ngaifao 4 euro yo kilo ya nsohole ya wangalia wanadamu wangabi daho lilona wana watimizi watano hau sita yabo kushinda wale shahula yani yode nsohole huyo ngazo kana 5000 mfano abo mjokaya zendongo kasinyango Mwenyezi Mungu jojalia zike hawema. Mwenyezi Mungu yabuweze nzia zonsi pia na haina mrika yaunge na fikra njema ya ushinda yasaidie ye masiwa. Mwenyezi Mungu ajalie mruo umnike khairi nyingi umnike na baraka biidhnillahil karim. Yabungani mbushirioni masihu ya khairi ngarjo honana eka Mwenyezi Mungu harihansi namu ekawa umuri ubaki biidhnillahil karim. Zentuzi jao hizo hauheni wakati rjoji wona ukaya ngasina nafasi karjaleme wa haku ngarjo jarimnikeni za nyumeni ohanza hahe insha Allah. Video hamanda zinu mratike mhara hozi partage ili wananyuho wasa hawi partage harma Facebook hau messengeri hau porto ili wananyuho wasaya ikayao kwa jaona waje waone hakaijo mkinishiha we partage ya mwananyuho mraji ikayao kati ami wahangu nangena wade hamanduwo yimsove na yabo baho uhundu thawabu insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amjo hupara mwanama Jackman ukayanga mhuparo hata gotso hundi hanga wa occupé ngamjo hupara netimizi vanu ni hambie hadisi tiyo ilo très important. Mwanama Jackman ne hupara jusa hauwewe kati kupe vanu unipare.